Yese amahororero y'Imana nakomeze kubana namwe aho muri hose, yaba ari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Dukomeje rero kubashimira urukundo rwinshi ndetse n'ubufatanye mukomeje kutugaragariza mutwereka ko mudukunda. Tudatinze rero, uyu ni wa mwanya w'amakuru agezweho, aho rero tugiye kubabwira ko Ubwongereza bwateguje u Rwanda ibihano ndetse rero no kuruhagarikira inkunga. Leta rero y'Ubwongereza yatangaje ko igiye guhagarika zimwe mu nkunga yageneraga rero u Rwanda, inateguza rero ibihano rero byo mu rwego rwa diplomasi rero kubera icyo yise rero uruhare rwarwo mu bibazo rero byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwongereza rero bwateguje ibi bihano nyuma y'iminsi mike Minisitiri wabwo w'ububanyi rero n'amahanga David Lammy yavuye rero i Kigali, aho yihuriye rero akanaganira na Perezida Paul Kagame ku bibazo rero byo muri Kongo. Umukuru rero wa diplomasi y'Ubwongereza kandi iyi ngingo yanayiganiriyeho na Perezida rero Felix Antoine Tshisekedi ubwo rero yamwakiraga i Kinshasa. Ubwongereza rero buri mu bihugu bimaze igihe bishinja u Rwanda gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo rero rwo rwakunze guhakana. U Rwanda rero icyakora rwemera ko rwafashe rero ingamba z'ubwirinzi kubera impungenge z'uko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse n'umutwe wa FDLR bashobora rero kuruhungabanyiriza umutekano, nk'uko rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye b'u Burundi bakunze rero kubyigamba. Umuvugizi rero wa guverinoma y'Ubwongereza mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri yavuze ko u Rwanda rero rushobora kuba rufite impungenge z'umutekano, ariko rero ntabwo byemewe kuzikemura rero mu buryo bwa gisirikare. Igisubizo rero cya politike ni icyo cyonyine rero bishoboka rero kuri aya makimbirane. Ubwongereza rero bwavuze ko nihatagira intambwe igaragara iterwa, buzahagarika rero kwitabira inama zo mu rwego rwo hejuru zijya zakirwa rero na guverinoma y'u Rwanda, ndetse rero bukanagabanya rero ibikorwa bigamije rero guteza imbere ubucuruzi bwakoranaga n'u Rwanda. Ronalds kandi yavuze ko inkunga y'amafaranga yageneraga guverinoma y'u Rwanda keretse rero ubufasha bugenerwa rero abantu bakennye cyane n'abababaye. Ubwongereza kandi bwatangaje ko buteganya gukorana n'abafatanyabikorwa rero babwo mu rwego rwo gufatira u Rwanda ibihano bishya rero, ndetse rero bukanateguza ko buzahagarika rero ubufasha bwatangaga mu bijyanye no guhugura ingabo rero za RDF. Ngayo nguko inshuti rero zacu zakadasohoka, ni mungundire kandi munyemerere amakuru yacu tuyasubikira ahangaha. Ngushishikarize rero kuza kongera gukurikira andakurikira. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.